Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим спільно з мусульманською громадою Румунії провели благодійну акцію з роздачі халяльного м'яса для мусульман України. Bizler Rumuniyadagi yaşagan Kırım Tatarları olarak bunda sizlerge, bizim kardeşlerimizga, dindaşlarımızga bu yardımlarını helal etnik getirdik. Başta bunu bizlerge yardım etken Amerika'da bolgan bir dernekке, ondan sonra Rumuniya'da bolgan bir dernekке, Şehkerezada dernekine ben Cenab-ı Allah onlardan razı olmasını talep edemen, onlardan Cenab-ı Allah'tan rica edemen. Cenab-ı Allah kabul etsin bütün yardımlarını. Cenab-ı Allah sizlerge bunda Ukrayna'da, Kiev'de yaşayan bütün Müslümanlarga, bütün bizim Kırım soydaşlarga kop yardımlar etsin. İnşallah bu savaş, bu cenk tez biter. İnşallah siz de barışa kavuşursunuz ve inşallah hayırlısıman eski günlerge kaytarımız, kardeş Kiev'de gene toplaşırız. I am the ambassador of Pakistan to Kyiv, Ukraine, and the embassy in coordination with Şehkerezada Foundation and the contributors to the Şehkerezada Foundation is making all efforts to support the Ukrainian through our humanitarian assistance. I would like to wish the Muslims of Ukraine the very best in these difficult times, and I hope that we could be of help in the future as well. So thank you very much for inviting us here. Thank you. Але ця допомога буде роздана нужденним, а також мусульманам, які сьогодні, їх сім'ям, які боронять Україну. Дякуємо і кажемо так, як вчить нас іслам. Пусть Всевишній прийме цю благу справу і ці наміри. А також дякуємо пану послу Пакистана, який теж прийняв участь у цій гуманітарній добрій справі.